Dayke kurbana bahçemi Diyarbakır Desayro teyele meleme ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين يا واجي من عدو ماما من كيتي يا ما Atakır Zeynep bir bu Bekelama Avayamu Azna var bu Bejna khala Her stran an jî kulamên ku em guhdar dikin, xwedî çîrok û wateyeke taybet in. Lewre stran û kulamên ku tên afirandin, çavkaniya xwe ji hêstên ku dilê me de dijîn digirin. Ev yek carna dibe mijareke xemgînî û dilsojiyê, carna dibe mijara evîn û şadiyê û carna jî lehengî an jî şerekî ji me re dibêjin. Lêbelê dema mijar dibe xwediyê van stran û kulaman, taybetiya stranan bêhtir bi wate dibe. Lewre bi awazan ve gotina wan hestan ne karekî ewqas hêsane. Ji ber vê ye ku di erdnîgariya Kurdistanê de dengbêj xwedî cihekî taybet in. Lewre dibin siya gelek zilm û zordestiya civakî de ew dengên nemir bi awaz û dengên xwe kevne şopiyek afirandin. Di demên herî dijwar de kulamên ku ji awazê wan derketin bûn bîreke civakî. Bi saya ked û dengên wan em gelek caran dîroka xwe ji wan hîn bûn. Jina Kurd Meryem Xan jî yek ji wan navan e ku bi nasnameya xwe ya jin û bi dengbêjiya xwe pêşengtiya vê kevne şopiyê kir. Meryem Xana ku wek yek ji hunermenda herî pêş a dengbêjiya Kurd tê nasîn, di sala 1904 de li gundê Dêrgûlê ya bajarê Şirnexê jî dayîk dibe. Dengê wê zelal û delal hin di temenê zarok de bala kesên devdorê dikişîne. Li ser vê yekî wekî her dengbêjan gazî wê jî dikin û di şevbihêrk, şahî, dîlan û civata de dengê xwe ve cih digire.
gelek kesên ku xweciwan deman dûr dixistin, piştî ku nav û dengê wê tê bihîstin, tenê ji bo guhdariya Meryemxanê bikin dikevin rê. Lêbelê emrê wê hê jî piçûk e û zarok e. Di demên ku ew zarok bû, yekemîn şerê cîhanê dest pê dike. Jiyan tev li hev dibe, koçberî dest pê dike. Milyonan kes ji war û welatê xwe dûr dikevin. Malbata Meryemxanê jî ji şer û komkujiyê neçar dimîne, berê xwe dide Rojavayê Kurdistanê, bajarê Qamişlo. Jiyana li Qamişlo ji bo Meryemxanê dibe destpêka serdemeke nû. Di wê serdemê de Meryemxan wê rastiya civakê û jiyanê bêhtir nas bike. Piştî ku malbat li Qamişloyê bi cih dibe, di navbera malbata wê û malbata Celal û Kamran Bedirxanan de peywendiyên nû diafirin. Her du malbatên ku hevdû naz dikin, di demek kin de dibin heval û dostên hevûdû. Di çûyîn û hatinan malên hevdû de Meryemxan û civanekî Bedirxanan hevdû naz dikin û dilê Meryemxan dikeve wî ciwanî. Her du evîndar piştê demekî disewicin. Ev yek şadiyek anî bû dilê Meryemxanê. Lêbelê li aliyê din ev zewac wê xemgîniyeke mezin jî bi aniya jiyana Meryemxanê. Lewre hevjînê wê ji ber nasnameya jinê nedixwest ku Meryemxan hunera xwe pêk bîne û kulaman bibêje. Hevjîna wê bi gotinên em malbatek mezin û navdarin, ji ber wê napêkane ku ji malbata me jinek karibe kulama bibêje. Şerme, rûreşiye, navê malbata me qirêj dibe. Qedexeyê tîne li ser hunera Meryemxanê. Piştî vê rewşê Meryemxan dikeve nava du rêyan. Li alîkî çand huner, li aliyê din jî evîna wê ya mezin heye. Naxwaze ku ji her du heskiriyên xwe jî dûr bikeve. Lê mixabin divê biryarekî bide. An jiyana malbatî, an jî hunerî. Bi sed salan bû ku li herêma botanê stran dihatin gotin. Dengên kulama ji guhê wê dernediketin. Bi salane kulam gotibû, tilîlî kişandibû, her wiha li herêma ku ji dayîk bûbû, zilam û jin cudahiya wan tune bûn. Herkes kulama ve digot. Ji ber van sedeman, dijberiya hevîna wê ya hunerê gelek dilê Meryemxanê aciz kiribû. û nepêkan bû Meryemxan dev ji hunerê berde. Meryemxana ku di hunera xwe de bi israr bû, gelek caran hêvî û rica ji hevjînê xwe dike û dibêje. Heke ku ez kulama nebêjim, ez nikarim bijîm. Di xwîna min de evîna kulaman heye. Bihêle, ez kulaman bibêjim. Lêbelê ev daxwaz ji aliyê hevjînê wê ve naypejirandin. Li ser vê yekê Meryemxan bi gotinên ez bêhuner nikarim bijîm. Bêhuner ez tune me. Ez ê bimirim. Dev ji hevjînê xwe berdide. Her çiqas ev biryarek pir zor be jî,
جبو مریم خان گاوک مزن بو و گرانبها بو. لوره هنر خو بدومینه جبو دنگ بده کلامان دفجه اوینا خویا مزن بردابو. ده عمر خوی 20 سالی ده به بردیلا اوینا خو کتبو ریا هنری. لیبلی اوینا ویجی هر تند دلیوی ده وک شتلکی کو هر آف بده زندی ما بو. پشتی کو جهفجینا خو ودغته غمگینیا خویا اوینه به وان گوتنانتی نزمان. دلوی لوی محمد و رونی من چه گوت او تقییدی ده گیای مرگا لمن و محمد من سردی ده حچی کسی نابرا من و محمد من ده فسادی بکه ده هکه مربا ربی نزوجی ده هکه جنبا ربی نولدی ده هکه کچبا ربی جانوکا خوشی ندی دلوي محمد روني متشبوتو بغيتي ذقاي مرقاي منوي محمد مسردي دحجينا بيناي من محمد متفساي بك ذهك يا مربي يا ربي نزوجي ذهك يا جندي يا ربي نولدي ذهك يا كتفي يا ربي جوانك يا خوش يا نبي أفضل لوي 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 محمد روني لوي لوي هرچند ریا هنری بجارته بجی اوینا کو دلی وی ده مزن ده به باندوره که نیینی لسر خباتین وی هنری که او قاس غمگین او دلسوز ده کو پشتی دمه کی ایدی نخوازه تول شاهی و شب بهیر که ببه او نخوازه دنگ خواهی دلال ده جوات ده بکار بینه دلی وی بکل پیشی لخیال وی دگاره جیانی ده غیده لی دوی او یکو سبردوام نکریا دوی جبو بردوامی هنر خواه گاوک نو باویتا داکو پیشی خیال خواه وکره. لسر ویه که مریم خان ده سالا 1924 ده درباس زاخوید به. لمالا اوصف شمدین آغا ده به میوان. لور بریارد ده کو کلام خواه تومار بکه. 12 سالان لزاخوید مینه. لآلیه که لسر هنر خواه ده سکنه هلبرینی پکتینه لآلیه دن کار چاندنیید که. ایشا اوین او ولاتی وی دوی پیواجوی ده قط وی ناترکینه او بدلکی دلسوج جیانا خود دومینه دلال وادرومینا قمریک وادرومینا بلی دلال وادرومینا یار 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 بیتا فادرومینا فنديما بليكم صورب وفنديما خلام شعب رجبالا واشقيك تكا كيفيما خلام شعب رجبالا واشقيك تكا كيفيما ديار يار يار ديار يار يار ديار يار يار ديار يار ديار يار يار ديار يار مریم خان ده سال 1936 ده جزاخو درباس موسولید به. دمکن لورد مینه و جور درباس بغداید به. لبغدای لمالا قیزا آپی خواه الماس خانه دمینه. مالا الماس خانه مینا دبستانه و گل کنرمند لمالاوی کم دبن. لوی مالی بسپور موزیک دی جوین و کلامات نرخینن. او یک باندوره که مزن لمریم خان و هنراوید که. مریم خان لور محمد عارف جزراوی حسن جزراوی، علی مردان و گلک هنرمند نافدار ناست که.
Carekê di nava van hunermendan de kulamat bêje. Ev deng gelek bandor li ser wan hemiyan dike û hurmet nîşanê wê didin û êdî her tim li serê civatê cihê wê vedqetînin. Demek şûn ve malekê ji xwe re digire û tena serê xwe dijî. Sêlika xwe ya pêşî derdixe. Taybetiya hunermenda jin Meryemxanê ew e ku di nav hunermendên Kurd de bi zaravayê kurmancî hunermenda jin a herî pêşiye ku kulamê wê hatine tomarkirine. Bi dengê xwe ku her ku diçe tê naskirin, di sala 1939 de beşdarê radyoya Bexdayê dibe. Radyo pêşbirka dengxweşa li dar dixe. Meryemxan di vê pêşbirkê de bi ser dikeve û wek dengxweşa yekemîn tê hilbijartin. Yek ji taybetiya hunermenda Kurd Meryemxanê jî ew bû ku her tim cilê gelerî li xwe dikir û bi wan cilan tev li bernameyan dibû. Mihemed Arif Cizrawî ji bo wê dibêje. Meryemxan di jiyana rojane de dibe ku cilê xwe modern li xwe dike. Lêbelê giyana wê, jiyana wê û hunera wê bi Kurdî bû. Li gor nirxê Kurdan dijiya, stranên xwe ji dil digot. Xwediyê dengê delal jina Kurd Meryemxan di jiyana hunera xwe de bi tevahî nêzîkî 200 kulaman dinivîse. Di kulamên xwe de cih dide evîn, hesret, jiyana koçberî, pirsgirêkên civakî, bindestiya ku Kurd dijîn, di her kulamên wê de şopên rastiyeke Kurdistanê xwe didin der. Di her kulamên wê de hestên ku di dilê me de asê mane, xwe hêsîrekî davêjin derve. حاجي على سبيل شخور بري
هنرمندا نافدار بدو و دنخوش مریم خان د سالا 1949 ده لبغدای جیانا خوش دست ده. پشتی کو جیانا خوش دست ده مریم خان به مراسمه که مزن لبغدای تیوه شارتن. ده دربار مرناوی ده و هاته گوتن. مریم خان 1949 ده نخوشیا گرانیا گرچکان نیدرده که پر غمگین ده به. ندخواست کس هره لجموه و تنی مابو. روژه که بجیشکا جیهو و مریم خان به هفت کهون و بجیشک سیله که لمریم خانی ده. که لبریناوی و ده به خوینج بریناوی تی و دمره. اف گوتنین که ده دربار مرناوی ده تین زمان هر چی قاس نهات بن پشتراس کرنجی راستیه که به او جی مریم خان هر تم اشقاد دلی خود جیه. به بردیلا وی اشقی لدجبری توی زحمتیان لپی خیال خوکت و ده بیدنگیه که کورده چول سر دلووانی خواه. قربان باچه می دیار بکری دی سایی رو تیه لمه لمه لیله دماد به حرچی درده و بینی کدیدین آجی من آدم ماما من کشی